Iya kok ya. Teh, hari ya. Kampung naon namanya teh? Kampung naon ieu? Kampung makan loa. Hah? Makan loa. Makan loa. Anu nikahan sa? Dewiyanti. Hah? Dewiyanti. Dewi. Doana Kang Odet teh Dewi. Doana. Hah? Hah? Doana, doa. Semoga menjadi keluarga yang sah. Dua Dewi, dua Dewi. Dono nyabunya. Assalamualaikum sahabat Arus Beraya. Hari ini saya meliput pernikahan adat Sunda di kampung Babakan Loa, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ini rombongan pengantinnya udah datang ya Beraya tuh. Siap, mantap. Nah. Pak, anu nyalakan eta Pak. Bade ya. Oh, mangga tenak. Ya, dikawal. Ya. Ya. Anda cekap amajang salira, amajang salira. Sekedita. Mangga, ibu jangan yang terus ibu amajang salira, amajang salira. Sampai apalkan. Tahan sih, tahan, pegang aja, pegang aja, tahan dulu. Pegang aja, Bu. Kalungnya pegang. Kalungnya pegang, gitu. Ucapin ya, tahan dulu bentar.
Salim. Salim Salim. Alhamdulillah. Mangga kapagar ayu karena tinggal dan awal maslahat kanggo dua mempelai. Estafet kan ka dito ka kamartin. Agar betis Bapak aja ya tuh sudah datang di awal. Atos, Oh iya, kita tinggal. Begitu acara anu salajengna, nyata acara inti, nyata ijab kabul. Begitu bangga petugas di kantor jurusan agama Pak Wali. Iya, biasa di. Alhamdulillah nuhun petugas P3M di kantor urusan agama Kecamatan Cibatu sunting tepat di waktos. Alhamdulillah. Bapak Haji Abdul, alhamdulillah. Ada ayat memesan ayat kalam. Kalaunan ya. Diangkot. Oh, siap. Jadi lepak mohon mereka Cenah nu ngadoan. Biosku itu Capek teh. Capek. Capeknya. اللهم اعتزل كبيرا عبدك طيب الدليل التي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وبعد ويا الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mangga dicek lagi. Biasa mana? Biasa. Korsina rapat. Di tes lah pengertian. kontan walau kontan terima nikah gimana kontan terima ayo kontan karena di dia terima kontan Terima nikah. Aku ada Yanti. Aku jaga bapak. Anu namanya Dewi Yanti. ayat Alayat ngangge mas kawin emas emas 7 gram 7 gram ayat dibayar kontan kontan terima ambil nikah kaputi itu apa namanya Dewianti kalau namanya juga kontan ya selamanya utami nama terima kontan kemudian tidak isol hari itu sampai nyambung kontan mungkin siap siap nah itu dulu ya ya mas Iya nade. kontan terima nikah Ridui kontan kontan nama video Konten.
Kontan. Sarima abi nikah ka putri tegas bapak naunamina Dewiyanti kalayan mas kawin kumas 7 gram dibayar kontan. Ya walina turipuh Bismillah. Berartinya tak pengaira di betulkan cara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Agus nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula anu namina Dewiyanti kalayan nganggo mas kawin kumas 7 gram dibayar kontan. Sarima abi nikah ka putri bapak tegas bapak anu namina Dewiyanti kalayan kanggo mas kawin kumas 7 gram dibayar kontan. kirang cekap bapak nak undina tarimana Tariting bandingkan upami kadituna wios dituturkeun tarimana we tarimana nya sa tarimana nya kitu Langsung gitu. ke Pak Haji tos tarima langsung tuturkeun ke Pak Haji kontan Sarima terus ke Pak Haji ka ditu kontan Sarima Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Agus nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kaula anu namina Dewiyanti kalayan nganggo mas kawin kumas 7 gram dibayar kontan. Tarima abi nikahna ka putra bapak tegas bapak anu namina Dewiyanti kalayan kanggo mas kawin kumas 7 gram dibayar kontan. alhamdulillah cekap Pak Haji bagian Pak Haji mah galewah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ya Rabbana ala syahada rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan wa ikafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ftah wa ababal barakah wa ababal nikmah wa ababal salamah wa ababal khair fid dunya wal akhirah Allahumma rzuqna qalban shalihan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan fid dunya wal akhirah barakallahu laka wa baraka alaika fi dunya wa fi khair Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillah al-fatihah bismillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sadaqallah Abi nyungkem jadi saksi kasadayana nu hadir abdi suami sah dari Dewiyanti bade nyanggakeun ieu mas kawin berupa emas 7 gram dibayar kontan. Alhamdulillah abdi nampi iya mas kawin kumas 7 gram abis lebih kalian mudah-mudahan iya mas kawin maslahat ngerekah kanggo urang jaga hirup duaan beri tambahan wah Tahan dulu bentar. Kayak lagi masih tahan. gempur kene kamu mual Mual. Lancar kayak
Lesson kening teh. Asal kening ya. Kening atuh. Tosa nama Tosa. Tukang foto silakan ditahan sok. Tahan dulu. Iya teh, aduh. Iya siap kayak dia. Yuk, belum. Tahan. Agak geter kieu. Ada ya. Simbolis lah, simbolis. Simbolis sumpul. Kan ulang Tahan dulu bentar. Oke, ayo simbolis. Percobaan. acara sawer. Yuk siap. Gaya bebas neng. Galuh mah. Ah, katanya anak mana ta? Nih, balik. Nih. Wah. Ali mah, bangga. Aduh nikah teh sa. Ada nih. Ada nikah sah, nikah. Anu nikah ieu pun rai. Dia pada icalan. Pada jalan. Promo. Doa anak kanggo rai ta, doa anak. Sing mugi-mugian mawaddah sakinah warahmah. Ah, pas Sing langgeng. Mangga amin. Bari ngiring nyawer teh. Pada ngiring nyawer apa kaulan? Kawalan. Mana bintu Kak? Kita pentok pengaruh. 1, 2, 3, yuk.